miji buyno habbi e nyande jango si goddo mayima o surre summa amatahu fa akbara ko sa surrama go heba moƴƴere wurbe ben be mala an surra do mala bay sa surra ka sa nyoli jama on tampay be nawnay sa surra ka haray kada hebi lette sena hara ko e noneji pijigol luttura gaburu on ma gaburu on wonane ngayka yite ma gaburu on wonane palais gaburu on wonane chambre salon douche gaburu on wonane villa gaburu on wonane étage kuude ma den no watta dum an yo bandirawo an yo nenirawo an yo babay an yo kotirawo an heritiro fewndo o sayi do wattan hila e ma talamu gon dayne wattu hila e ma ta jawdi din dayne wattu hila e ma ta adna on dayne wattu hila e ma ta jawdi din dayne wattu hila e ma ta sagatala gon dayne wattu hila e ma ta adna o dayne nyande go ayrete jildi wura e maada la shakka fihi la mahala e ala ko dogen ala ko sureden madun do wona yahube ben fatibe ben ko be yehi ton enen kare ko ton yaheten ko ombo yehi ton arti taw ko ombo yehi ton o arti o huni en ko tawi ton la yahube ben ala ka yiltede ala ka woni yiede hande kadi en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah wadan do bajjo wadon yo waden waden hila e meden wattanen hila e meden Allah wadan on dali subhanahu wa ta'ala wo Allah dali wurbe ben e maybe ben fotata de juldo e kefero fotata moƴƴo e bondo fotata be foto itale kadi moƴƴo e bondo wurdo e maydo kefero o juldo munyiro e mo munyaki moƴƴo e bondo fotata nelado komin Allah antinte komi wadata kon kadna do min Allah wama yasawi al-ahya wal al-amwat إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور كونكم فجيك كبروا أدنى عليه السلام كونكم فجيك كبرد كودين كبرد بيجالين كبرد هيجين كبرد لت وندن ودير كبرد بيجك فجيك كون كبرد سيبانو آدم نونا ينون banu adama no nanayno dum si jinnaji din nanayno dum Allah wadan on dalani en wahay banu adama goto dabbata lamu kadna do adabbata jawdi kadna do hay hunde sare kala adna kadna dabbata sina rewa Allah subhanahu wa ta'ala sanati berle den atawayno fanci bude hala ala ton kono ko jokka konde on ko jokka ko e berle den feccere mun ala feccere mun ala fejjude ka makitiji feccere mun ala fejjude ka adna do kono Allah hulan do bajjo on himo suudi en himo wadi hijabu e dum hara en yi ali en nanali kono si en nanayno hay sen yi ali banu adama fo hebayno hakkille ene berde no wuli lette piggal hege en torki Allah subhanahu wa ta'ala en torki Allah banjo on yo Allah hulan do bajjo wada en kaburuji din pale Allah to kaburuji den wona en yite nalado makani alayhi salatu wassalam ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adahu min an-nar wa maq'adahu min an-nar faqalu ya rasul Allah afala naktal ala kitabina qal i'malu fa kullun muyassarun limma khuliq wasibanu adama neddanke atubi afatike atubi abutti jungo ngombutti bandum butti dari dim butti ndianda ala haylade hande kadi yi yandan darike gite den haki noru aciti nande haranon ko tubudo Allah lando bajjon o hollay berle werde maden ka yite kari na ene amayine mi mai Allah mi mai malaika yo mi mai ndari nden werde e dono kani heno yite ngen narenge yite nare di bareji nari de kulle ko honnu woni do ko do werayno dagoy sa bonino ko do men werayno ma e de lette do
enge yite hakkunde ɗi bariji hakkunde ɗi culaji kono noon ɓay a jaɓani Allah a acci hakke a toɗɗi hakke joɗodal hakke wondigal hakke nene goto hakke baba goto a acci ɗum hakke jama on hakke banu adama fof heno werdema nden to kaka aljanna toyata e Allah ene ɗo no laba ɗo no yeɗɗi an en beleɗe ha ñande dargal hande kadi en torki Allah wiya Allah oɗono bajjo oɗon okki en battane moƴƴo si a boni noon ha amayi a wujji ha a jeeni ha amayi a feni ha amayi gurdamma adna ɗam tun jewɗa rasisiyagal konnagu bonnere hassidagu amayi Allah ulando bajjo on a tubanali Allah subhanahu wa ta'ala si wonkincin iwi ɓandu ndum butti a yehi lakara malaika ɓen hollete werde maɗen ka aljanna kaari yo daari ɗo ene ɗo no laaɓa konnu on ɗo hari nun ko werde ma nden ni hari nun ko ɗo weroynoɗa ko ɗo wonaynoɗa kono ɓay a boni ɓandu ma nun tuuni ɓerde ma nden no tuuni a moƴƴa a kellali a jaɓali ko ɗo weretan ene hakkude ɗi bareji hakkude nge yite onon yandi fi Allah hota on naɓanɗo kuuɗe maɗen yoɓeteɗa ɗo ɓay ko ɗo ɗaɓɓuɗa en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lanɗo bajjo on junnu en battane moƴƴo sabaɓe no wi afala naktal ala kitabina ene Allah min muññota ko min jokka ɗum si Allah muuyi min naata aljanna si Allah muuyi min naata yite nelaɗo willa e imalu golle dey Allah ko kuuɗe men ɗen suti kaari naata e aljanna forcé kaari naata e jahannama la kuuɗe maɗen naadete aljanna kuuɗe maɗen naadete yite iga wali nanayra soma aljanna iga wali nanayra soma jahannama ila bara wali ila dona arjine ila bara wali ila dona jahannama en torki Allah yo Allah olando bajjo wayjo wawɗon dandu en lette o gaburu الله دالني سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم no windi e dendangal gabruji din fow no arda non ko non yirtorto don mawɓe no wi'a wasi kono arda yara mimi wona yeso mongo e ɓaymida heccuma ko kongol mawɓe men ɓen iɓe felliti hooli felliti si innama kaari jibinama o dennanama on kaari joɗo o maayay o ire no windi e dande gaburu kala on ardire goto kala ko accuɗon kala ko heɓuɗon on acca e ɓawa mum laamu mon ngun on acca e ɓawa mum jawdi mon ndin ɓe nguure nden ɓiɓɓe ɓen taniraɓe ɓen ngalu ngun ndaare batajo ma on an yo jongalle jogiiɗo bata hun kun koko faala o waɗata ɓa jongalle ɓe gono ton ɓen ko ɓuyi feewi hiɓe fewani rewɓe ɓen moƴƴa sakkiteteɗon jombeɗe ko on jeyiɓe ko on jeyi bilige on ko on jeyi otoje ɗen ko on jeyi capital on ko on jeyi piiji ɗin fof ñande mayata ñande waaliɗa ɓuttuɗa kaari ɓutti hande allahu akbar ngalo ɓutti hande lando on ɓutti hande o moƴƴo ɓutti hande sa walike ɓe lootima ɓe waɗi ka chambre ma ɓe wallinima ton ɓe nayi fatimata aminata yo namu moɗima feƴƴini yo muñonani kono ko wonɗen wadde ɓay ay moɗima hayɗon welduno hemo yiɗanma jawdi makko ndin o yiɗanma piijiɗin fof komin torima ar waloɗa takko fure on bimbi men yaha men surroyamo ko batajo on koye haalana ɗum o yiɗa iyo ono on yiɗalan oyiɗon añalilan ne mi waloyo takko fure on mimi susata dey min dongoy mi susata fure allahu akbar batajo on añima iyo ɓiɓɓe ɓen añinoma rewɓe ma ɓen hari añinoma jawdi ma ɗin falƴitakama hande kadi laamu ngun e wejjitinoma toroɗangal bele bon on joɗoɗangal fof accitima ko woni gerde koyoɓe iroye hande kadi iroyemo wallelan babe am fatike wallelan yumma am fatike wallelan mi heeɓi fure wallelan yandi baba wallela o ire ana fanni furema on iraka o surraka haray ɓerde ma no wulla lisa en torki Allah yo Allah hokku en battane moƴƴo wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum
ndare kuɓeje Conakry ndare building je darnade Allahu akbar goɗɗe no darna soka goɗɗo ala nder ton Allahu akbar jawdi no ɗaɓɓireɗo no heɓira laamu no ɗaɓɓireɗo no heɓira wo laamu ngun no ñaamirɗo no faalira wo jawdi leydi ndin no waɗireɗo no faalira wo Allahu lanɗo bajjo emo suti Allah no suti en ko neeɓi wo ko neeɓi maya ireɗa gilɗi ñaamama gilɗi ɗin senda tewma ngun ɗi ñaamama Allahu lanɗo bajjo on landoma kala ko huwata kala ko huuɗa karna ɗo sa lutti e yite ngurdan kaburu on a meeɗay hay si ɓe iranoma kala luttuɗo e accident ɓandu ma ndun lanciti ngurdan kaburu on a meeɗay ngurdan kaburu siko a moƴƴo meeɗa ko moƴƴi kon sika bonɗo meeɗa ko boni kon si a lutti e ndiyam haɗa ko leƴƴi ɗin ñaamuma ɓe wawala yiwde furema on ɓe ire Allahu lanɗo bajjo on meeɗan kaburu ngurdan kaburu on ko ɓe ina ton hayatul barzakhi a meeɗan ɗon la shakka fihi ko wonkinkin waali ton sika moƴƴo wonkinkin heɓa moƴƴere sika bonɗo wonkinkin heɓa ko boni si a majji kaburure ɓe ronkama yiwde maya gil eywa colliɗi ara ñaama furema on ɗi ñaama furema on ɓe wawala irdema Allahu lanɗo bajjon subhanahu wa ta'ala a meeɗay an me ngurɗan kaburu la shakka fihi sa lutti e hare ɓe warima a iraka Allahu lanɗo bajjon subhanahu wa ta'ala kala mayɗo si wonkinkin do iwi e ɓandu ngurɗan kaburu on a meeɗay ɗan ko ɗum wari Usman radiyallahu ta'ala an nabi Usman nde Usman tuma o Usman bojjayno ɓe bojja Usman radiyallahu an si ɓe ka suudu ɓe jooɗike ayiye ndiyan no iwa e gite maɓɓe si ɓe naati ka jami'u Usman no bojja ka makitiji Usman no bojja ka belebon makko kene o bojja nelaɗo landi Usman radiyallahu an ya Usman o wi Usman o wi namu ene esrawo an o wi namu esrawo mi okkima geɗol an arano on geɗal an tammo mi okkumamo oni on ɗon faati mi ƴetti singa on ɗo mi okkuma oyna waɗanilan ɗum nelaɗo mina yiɗuma ka oyni Allah okkima jawdi Usman oyni Allah hokkirilan jawdi Allah waɗima julɗo Usman wi min komi julɗo Allah waɗima ittowo jakka wallowo karamukoɓe ɓen a wallay l'islam a wallay julɓe ɓen Allah waɗima ɗum Usman wo yi wo ko no wullanta tuma Usman halani Usman ko anen tun wonɗo wullugol bojjugol ma ngol sonjilan Usman mi anniyaki ya wullu ande honɗum jogiɗa Usman wi radiyallahu an nelaɗo wonnamo esrawo an wonnamo mi hulali mayde ko nde ɗuuɗi o ko nde hulɓini o mi hulata lakara mi hulali lette yite ngey kala ko warata banu adama adna e lakara mi hulali dey ko piyum goto mi huli o ko honnu woni ɗum ko ngurdan kaburu ɗan ngurdan kaburu mi sosali nelaɗo ko min tum wona iroyede ton nene ala baba ala koto ala nene goto ala patirawo ala a ala wallowo a ala ballo na a e laamu mangu na a e bawɗe maɗen na a e doole maɗen na a e jawdi ma ndi sona métre jeɗɗi ko ɗum ireteɗa e mum nelaɗo mi susota nden ñalade ɗon ñande mi ireytega gaburu ɓay Usman maki ɗum radiyallahu anhu nelaɗo alayhi salam ɓe teppini salam maɓɓe on nelaɗo tigin bojji alayhi salatu wassalam nelaɗo tigin gonɗi ɗin senti o ini Usman o wi nam min komi nelaɗo Allah Allah nelila miɗa hula Allah kono hari hakkille ande ɓurtali ƴettude gurdan kaburu kono ɓay a wowli hande min kadi mi ƴetti gurdan kaburu gurdan kaburu no hulɓini an yo nene goto an yo baba goto an onon herittoɓe évasion FM fewde o sayi ɗo watten hiila e meɗen ta aduna on ɗaynu en wota ngulamo ɗaynu en wota ndi jawdi ɗaynu en wota ɓeerewoɓe ɗawnu en wota ɓe men ɗaynu en wota ngol ɗi biliboɗi ɗe
piiji aduna tadi dawno en banu adama ko nebuda a ire tabenata ka kabur en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wala bajjon watto hila e meden ngurdan kaburu juldo si juldo o tuubi bay meden andi heditobe ben do ni jama on do ni no wulla ko wulluda ko Allah wadi barke ma isqana bi zillah yawma la zilla illa zillu Allah nden almaken makka alayhi salam wa banu adama didi himbe dido aray lakara Allah wulando bajjon o nani to takobe o nanabe aljine on wulludo gondi din sitti kulol Allah meden sutti on do ni hidon ka cuudi hidon ka ndara otoje hidon haylade hidon ka makiti jibon berle mon den heccidi berle den heccidi rewen Allah mo lannata on jokken Allah mo on subhanahu wa ta'ala ngurdan gaburu juldo piji ladan hebaymo si malaika ben no arde landagol mo de malaika ben no won battorde non de yey nora de yey hara don no jalbede no de bon battorde non gaburu no jalborde non sibe battikema de inna me assalamu alaykum wa rahmatullah salmi tabe wa alaykum salam kari sadiko toli nene sadiko toli ayo gorko sadiko toli men andi hayda moƴƴi ida gotinno Allah ida anduno nelalo a jokkuno sariya ida anduno l'islam ida anduno qur'an may ko men yi kondo don do henime sadi ma ko toli ma nani hiden lakara den don hare yawo alayhi aysi gaburu ma on Allah waday jalbe ne ga gaburu ma Allah ulando bajjon subhanahu wa ta'ala o nyancina gaburu ma on gaburu on yaaja wasogone tappande jeedidi Allah ulan oita hege ema oita donka ema Allah ulan bajjon subhanahu wa ta'ala oita kala suno e emada Allah ulan do adda malaika be nyande wo nyande malaika be bimbi e malaika be kikide ben ara itama wula be ita wula ga gaburu aljanna ko ni sifori aljanna ko ni way hari ida tampi Allah wiya berte ni ko ni wadirtada Allah ulan bajjon subhanahu wa ta'ala o kenema o rabbindina ngurdan gaburu ma o sebe lando ke masika ko nyalane gotre pet wadda ga gaburu hakke belede hakke waltar sigo gaburu bondo o mo boni o mo julali o wadali kolla yidi yarli o toddali hakke jamaon hakke leydi ndin hakke musidangal hakke tolodangal si a fatike be irima malaika be sino arde be nata e nibe niwre molonande no be woni battorde non ko non be woni kanirde yite ngen iwaka hunduko ma be ara be tawne be kasange wa ema be jojjine be landama ko mboni jomi ma ko mboni Allah ma on hula be toyna ka onon woni Allah hara on fi ma on gasi hara fi ma on lanni hakke kulol Allah on bajjon subhanahu wa ta'ala niwre ga gaburuma Allah ulan don o yorna gaburu ma on faadina gaburu on harayda bittina kaburu ma on Allah subhanahu wa ta'ala don ka iwata ema hege iwata ema Allah subhanahu wa ta'ala tuma ida huli sonja lette none lette den fow halakuye fow maya Allah wurne hande darnangal dardoto sebe landi kema o tig on don innay gila kanko o danya o wadali o medali nema ay goto ko adna do kanko gila o danya ka gabru to wonno hakke lette en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wala do bajjon hawre e sawaba hawre meden onon ye musube julbe helitobe fewndo o say renen hore men hasibu anfusakum qabla an tuhasabu renen hore men anden banu adama nde o mayi ma o ire en torki Allah en faato jungo julbe ben wattina en be ira en hara hebi mojjere ko dum woni julbe go sibe mayi to ka auto to be adday fure on haga fewne jule e makko o ire en torki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah wad barke e meden ya Allah hinna e yafo Allah wata e yafabe rabbul alamin watantul matifani wa ma lere bara makko inshallah ngalu tibbe yimu be fa woga numero e khili alako wonno mo sumunde dondoroti yi tamfema ono herti be fewndo ay saydo numero ji din didi no ander don non mais acina o numero ji din didi
wawon landi tare famundiren alu tormon labere lo numéro flame yamulo hate numéro flawle inshallah alli sekili kala le contact de Évasion FM